Ogeni muno nitamarira ya kimuri muthenya wa umuthi tukiora undu gwitwo itua ria igoti itugeni tukorania ciuria kuma haha guthie na mbere ni maundu mariko na agatwambire kuruga mbere ya Ndarama tondu tutinaba kora process niturona process kuma ria petitions isirajirie nginya guthie na mbere process ikoragwo hanati bisiria otokiririkania ono kone turonete ingi rigala tu dita cio tukuniryo andu wabo aria marenda ku contest magiru ndu gukoma faili petition ciao ku contest outcome okay na ku file petitions kumanagia na hau umuthi ni maneane maratathi mo umuthi masafa ABC masafa chairman masafa president masafa binganasa no maonedo ne parties the petition ni buda wa umuthi service yo yeko umuthi mweri nyanya mweri 12 igikinya na makoro bali priority to those petitions mafayo de replying affidavit ciao mafayo ina wao mafayo marafadi maomo mo de mashoki oria aya mafairite kuba mweri 12 ginya mweri 14 ndio huo dio kidu gitabo trial conference ni kuiga ni kitu ashirira heria hau jono wa hau ni pus kira hau bodo maudu kuna ro down issues consolidate issues of concern nega na magatu agusira magashira orimu ndugu wa mweri 14 ni shira sio sio no bino tu ni kinya hii mweri 20 kubone diko 14 okoro twito no kalika no betuo on or before mweri 20 mwana wa fulino akehitidio mweri 20 to mirongo ni kuhitidio kana soon very soon mweri 20 timweri 20 mweri by 20th this month ndio siro sio agiro ni gukoro twito na incidentally ona kuligana na walo on that day and after shortly after mwana wa fulino no hitidio muthenya wose any time nigo kuligana na igoti rigo gitua bacigano nitokija kugazetwo aikorone mathaa maya gatagataine ga utanakinya kana after the decision of the Supreme Court tondu gutire kindu kingi kira anticipate kiwatho preparations cia kuhitithia munene wa bururi cia njagia oreo titore ya githurano gikagwo kawaida ati tugeterera riria kehitithio nigetha tuhe time tutomuda ati Supreme Court kama mundu ngenda ku contest mundu kwenda ku Supreme Court mundu kwenda no maundu ma boss after Supreme Court ya pronounce the preparations cia kuhitithia munene wa bururi cia githurano kwanjia formally eketwa siumu ugwagwa tate igoti neria tua ati matino na mahetia president ehitithio no matue mugaru ogu igoti ri 20 thire outcome ri ina miana igana ili ni kwa uphold kana kunalify ili hui magnalify 60 days ila tutwara kindu mweri 14 Januari ndio no kigege tafani that is the national consequence grounds cia gutu urunda tondu ni nyonire Merio na Reuters mageka interview na mutongoria wa mugethaniro na dona we mwene aroiga matire no horo na itua ria igoti na kana president yake hitirio uria mwene ati kugia na thirikari ya mpito mieri 6 na gwekwo reforms karehe reforms cia borithi maundu maingi muno maundu nyonire kiondorita ndageria kwiuria tiriri wa gukorwo to na chief justice no tu tondu getera ndo ni wana mandu tithagia tondu riri igoti ria kwari kiuga githurano gicokerwo makirega no akwira ati ndamera macokere ni magetikira wa bere kana tu tukadia maundu maingi asha arori ogwonda tari wira wa guthambia nguku maguru kana kwa kangurwera none toni ni kurora mungethaniro tutakumetiki uria marauga tondu uria Raila arauga ri taru uria Macera arauga ri wende no horo na outcome yake ya igoti yetu arora petition ici ri niti petition ya mundu gwitwo mwao ndirona independent ri ndio matumanite
nio matumanite so petition ino ya Jojo Mue na Khalifa Keref andå aya erä tieri ino ni conglomeration ya civil society ni ara mareta we the people ogira we the people gutiri mundu utariho wa civil society na andå acio ri nio maroka on behalf of NASA, on behalf of themselves na on behalf of NASA tondu angikorwo ni magufire tabu ngirora petition niyo yao ri mani mete ginya NASA me respondent no gutiri kaundu ona kamwe maugite NASA mekire ona matiugite ginya kare agakuga ati ni magiririe githurano giko matiugite ni maregire ku participate instead marafire petition ya kuga ati tondu ni eheririe undu cio wa kweheria no agirirwo ni kurugamia ki githurano yet ni respondents koguo NASA ni matige gutuhenia ati matire no horo na outcome nio meigoti-ini through civil society no cio tundu turagera kura no kone thoni maraigwa tondu ri mathire igoti-ini cira ugite wa kotana kwa president makiro mathi itondu kigwatio na tigithurano gitiare kiega ni marega guthi nukura no koro maratumirire ikundi tugaga ni cia hangeri ntwale mo kuga ihoto tondu waga ihoto cia mundu yeko muno magakurumia wana kuhitukira ikundi niguo mekite ningiri matigikona standing njega mathiete kufinga githurano maregire gu participate tondu what interest yao ni kina matia participate koguo riu interest yao no makene muno githurano giki invalidate tondu ni ma meet objective ni marauga ni marenda taru warauga ati marenda githurano United days in 6 months United marauga 90 days mara makauga mieri 6 wacoka warora ndui mundu yagwo na conduct yake warora maundu maria mara agitate riu ri haya rorohoro wa people's assemblies neto issue people's assemblies ni rurugano timi ugano ya andu titola koraga andu haria jibanji marugamite bunge la mwananchi no ngirora bunge no ya mwananchi marenda guthondeka ri uyu atiriri taru marauga bunge la mwananchi rirecitaga elected leaders mujumbe muthuri agathi national assembly riu acoke bunge la mwananchi acoke county assembly members mubunge wa county assembly au bunge athie bunge la mwananchi athie kiharo makauga civil society makauga religious leaders ni andu structured kuri NCCK kuri Episcopal Conference of Bishops Muslim Council acio ni andu structured maume in their structures evangelical madi bunge la mwananchi ita ina structures makauga workers mena kotu matigana na kotu madihale makauga alimu matigana na anatu madihale ndio ndio kulia sisi Mike unaenda kujira gikundi kigwitwo NASA a very serious political bandwagon recognized on katiba a coalition of serious parties ito do ODM is a serious party and personality Wiper is a serious party itiguo serious entities siena adu in the assemblies shume hawire si haroro kesi international resistance movement gikundi kia mutito kitari anchored in law yedi keje ko agitate in what they are calling people's assembly yet the boy atemiario yo the magiaria in the people's assembly no ginya ikarigiriria national assembly igereire county assemblies nikora go makiuga ati njamba ya wira ati maundu maria mararagiririo people's assembly ni mari twaragwo county assemblies cia mwena wao nigetha county assemblies icio ihitukie resolutions in other words ura marauga ri gutiri kindu kingi magikoma kiaririria no makorirwo makiaririria uhoro wa gucenjia katiba through popular initiative tondu katiba no icenjie maita meri article 256 article 257 no tonga kiuria itoginya kurigia na kiuria gia referendum agikorwo matikuhota gupasu agiko matikuhota gupasu parliamentary initiative ito dunio magira pasu in fact ona magiroka faster matakire na majority but you see if they don't have majority in parliament kana senate ndikodo gatiri biro wothe no wa kuhura maina ndiri no wana tondu mari thiururuka na maririgia all national assembly thutha wa horo wothe ri kuria ona muingi warurungana na uke na maundu maya mao maundu macio marirehwo obunge no nginya mari ukambunge wa mbere maguthi county assembly assuming ni matuika very successful in the people's assembly icio ciothe ri iritwara maundu county assemblies
nwanyita county assembly session ile hitukia resolution for example ciuge ni cietekanira na say for instance ona gutuka tutirahota ku anticipate ni maundu mariko marakiariririo ri no nginya marirehe maundu mau mothe in the national assembly kuria matari na majority na ni moyo guo na ni moyo atiriri tondu matire na majority ri national assembly ni kumahota mahotwo in the national assembly kuhotwo ku kwao makuku validate na njira ya kuoya signatures to the referendum tondu uguo niguo popular initiative ya no nginya muthiuruke guothe nigetha mucoke mumirire ka referendum no menyo na mawatho ma referendum no marabatara guthondeka koguo ona mangira huthira andu aria ao me national assembly maundu maria matari contentious ta guthondeka mawatho ma referendum maria magiririe o enyewe mahote kuoya referendum ya hindi yao kwa Kenya ni kuria andu macoraga ngurwe ndoi riu hindi yao kwa Kenya no guo makiendaga gwika signature ciao igikorwo imwe ni fake irigi ikoitia kinyanire tucoka tugikorwo ona bunge watho wa referendum ndiri wathondekwo we don't have an act ya referendum koguo ni guthiuruka marathiuruka magiethaga relevance meko achieve kitondu twina maiko turageria kurora atiriri angikorwo nduri na uingi wa mwega wa mu nduri na uingi wa magavana nduri na uingi thini wa national assembly nduri na uingi thini wa senate ugukigera njira iriku ni atige ya secession ni atiriri on secession they don't have a case for secession na by the way tu kana on secession ile thini wa gati you know secession ni by the way on to gekia hauli it's an issue wabere matine na case for secession todo secession is a serious matter okay tuka nyogo secede kana nyo kweyamura kuma bururi plan kuma ati tumere ututiga utwika bururi yo tutwike bururi witu niki kegi gokinya hau wabere ona kafatwa betorore kuria gusicide to betorore ta Sudan southern north kugirora kisi teo ri wabere maruite miaka 30 kone kukoletwo na bara wabere hena difference ya religion a very serious one tondu no ikuria na dini yo ya Githiramu mekaga sharia no nayo ru Motokero ukahata gutinie guo isi tigikingira na isi ndokiona ni tawo yiro na mai haya wakeri warora ono ria meigite amwe meke andari angi merugo southern north northern south warora amwe ni arafu aria angi neiro time to kuinga kuria gwa banyire ta mwagira hiyo na gukira riu kuinga kuria kwiho kwira tuna besho mena case ya secession wacha kwarora maguta their natural resources yani acio ni andu mena claim for kindu gitagwo self determination if there is a case kuona mararora resources ona makururi maria mangi marora international community so by the way secession to local laws to municipal laws neginya international law na no cities na no yeah exactly no ginya muri recognize ni international community na metikire na muri recognize as a state no ginya kure UN makavoti no ginya no le wuli oyo ado ya maroka gwikari ni gucogotha maracogotha central government tondu gutire secession ni yekagwo na gutiteke thakame tondu secession yothe ikoragwo a direct affront hewa thani uria riho ndugiwa andu makwani marenda gucicide ni regime change ni ona nitaku bari uri katiba yugete atiriri ati mundu ni supreme katiba ni supreme haya na ni hakoragwo na nyamu no matindaga makiina ati kawani ina sovereignty of the people with the people sovereignty of the people na one two kauga people can donate etugo lura igwa miali ne mara ni atiriri ati tondu ithu ni twaraga ku donate pa okay uri atiriri bari na yo fiire gavana tagwo Mike Sonko Bufuvi wa Thuriro mundu gwitwo Kidero ri no wali muhuraniri wake wa hakuri riu residents a Nairobi no majie kuga ati aria masapotaga Kidero ati riu mati gufuata uhathani wa Sonko tondu mati amuriko democracy ari kuga atia etimo Joan haha ona ni hari ndatiriri no munene wa bururi ni agirirwo ni oye jukumu yo riu wona petition isi ciari kana ehitithio aprero yake ore agirinde na kuga ate ugo ni kuga atiriri
ugo ne kuga atiriri wathani wa president ni ari hinya wa gwathana now one of the things hitaga na kirikaniro akauga ni ati ni agu protect katiba iriku the constitution go protect constitution ni ko make sure adu ni mabaidi nake nayo na nowe we na matharaita ma law enforcement no ginya I enforce the law tuga enda monopoly of violence the National Security Council no umeshiaga na haha ne atiriri agikoro fiu hala adu marathi mugano na walori na we ni we na instruments of power na ora merorera me harai huri na gutiri undu ureka no andu cio ni marahota kurugama makoya carbon ya muingi wa Kenya ta Safaricom tondu ni ya muingi etu ise asuko makauga makamisabotage ya thirikari na ni ya muingi wa Kenya andu cio metagwo Vodafone ri wana mena kanyamu kanini gutokira no uka entertain a section of the republic yuke ihotomie ka boycott a boycott erehe economic sabotage egirie an independent commission wikiria githurano in a section of Kenya na weno jaro rari haha kuga ati tukuru muno tuga koromoke muri bwezi dia mike na hakwenda watiriri the president must be very decisive after swearing in negetha andu mamenya atiriri ona economy ya bururi ndingithi na mbere agikoro freedom sisi turati datukeina na irahota kuhotomia uthii wa na mbere wa economy ya bururi tondu agirwo ni go protect properties ya Kenyans tondu ira kuratugana na mirurungano njuriye ri agikoro picketing ni allowed picketing atikola taseme ni definite uthii we ana no present petition I petition ni present ago weekly muroka go fara tondu petition nemwe kogo gutwara watu arayo wori itiguo ni oyo na ni mwero very good nitukumirora agiko de kororo ri igoti tondu fururi wa thagwo na institutions andu acio magiro ni mathike igoti-ini koguo mangiro kafarari ya in breach of the law tondu riu yo ticket yo ni atuika demonstrate ona ni atuika kindu gitagwo riot koguo ri ona no ginya fururi uyu urore muno tondu democracy into ni very rich na ni rathi na mbere na mutungira no ginya turore ni kwa andu marithia go picket tongo ne Uhuru Park tuthondekerwo handu hega radio ginya madathi na ndo mai magoka ina dakira kitu waigwo gutura ho mweri tu one na thigari ciero hale mutikana kinye no na inywe mwe hau na inywe mutikoime hau na inywe mwe hau mutigathi go picket dakira ya ICC mutikaume para na mutigacinde matai undu wa muthemba tocio no gutingihoteka ati hindi ciothe ati watho uria twinaguo ni ura hana tora hostomio ni andu aria marenda ku grab power tondu taru Raila ndari etikira ni acindirwo we gucindwo Mike ithu twaneka siasa wacindwo ri uria wa gucindari oyaga mburi na ruwa na niwe woya utongoria na watho ukamurika gonai nake hititio we waga kuingira ri ni thirongi ndungitindo hau ukira ati andu aya maguthurire tondu hakiri andu maguthurire ni kura cia nyiri takora jororoko riu no thi jororoko kwanje kwira ati andu aria mathurire tondu ndagithuritwo ni andu aingi biu wathuritwo ni tandu igana ati riu tandu ta 2020 ati riu tutikoya CDF basari tondu ni twendaga JM tutiendaga mundu uyu wokire no wike u you cannot do that so democracy irauga uria wathurwo ucio niwe wari recognize ni wa miaka 5 koguo gutire hindi tungihota kwanjia kugatira ira ati eswe atuike suoni ni orengo makuhuthira katibere koguo bururi uyu hena maundu tutarafuata wega rule of law no tutirahota ku enforce the law koguo hahari ni ndĩrenda ku blame even the executive arm ni makomete makoretwo makiria mũri makomete na ni makoretwo entertain mung'ethanĩro muno na ni metigĩrĩte mung'ethanĩro nĩ guoya mena guoya ona rĩrĩa twathondekaga mawatho hĩndĩ ya James Orengo na Kiraitu Murundi nĩũkũririkana na joint select committee ya amendment of the law ũkũririkana ya presidirwo nĩ Krama ya kũingata Isaac Hassan itiguo commission ĩrĩa yekithirie gĩthurano gĩa 2013 yaingatirwo kũingatwo kubuthũrwo ũtarĩ mahĩtia mekĩtwo ona 2007 na executive ikiraga kuma cushion ikiraga kuma cushion
all the independent constitutional commissions ginya ya ombudsman ile agirigo ni kurugama na commission ici iki ikimatiganiria tondu hibio cia mani wa commission of administrative justice none ombudsman ile ndakire atie Ndomoro uria mubunge wa Rarieta na uria wakiri munene muno wa NASA ona hakuhi gutunya mundu gwe Orengo koguo nita kugatire jambo na rire yari cia mani wa Commission on Administrative Justice handu hakorwo a true ombudsman eroragira commission ya Isaac Hassan ikihurwo andu acio makingatagwo ta matari Kenyans na executive roho rwa wathani handu ha emenye that is an independent commission ne protect makimatiganiria na matuga no wega ongo mutiramenda nowe kimathie noguo marekirie wira wao riu nona ucio noguo raturia tondu ani monire no tuge andu amathina mathie andu amatire wao koguo ona Chebukati ya mokari na ni aria angi macokirio ri nona noguo marekago Chebukati ni athie Siroba ni athie kitondu aya ni moikaine aya marathana thikari ni tuikaine twatindikwo hanini mukaregeria no kuria muri twatindikwo tukaregeria niko tutindikitwo gika tuli arekanie na ni no tugukorwo tukiurania ciuria ingi nyingi no twena mugeni muthuriti Kariuki Kabore nijue jamu ne nyingi na mbura karibu sana thini wa Kimuri Inooro TV. Asante sana newega muno ni undu wa kuhe kamweke gaka ringi ngoro hamwe na inyu ha Kimuri wa mbere ni gwenda gutuma Rabirabi muthuri ucio ratutigire gwitwo gavana kuwa Home hari murata wa miaka mingi kintorutithanirie nake wira kuria Strathmore University as director of the Institute of Strategy and Competitiveness. Koguo Rabirabi kwi mutumia wake na ciana ciake ngai rio maiga handu hega koguo anathomithia Inooro ndanathomithia mwene njitagwo gekeretwo professorship atutige kweregete na andu akoro twarangia maundu matiganite na hake watho haria turi na meciria maku tondu njui wanarugama ugachaya ugateta muno uria makanitha mana gwika na guku kwa na guku ni gikuyu kana kamete ukerwo ati kanitha uria athiaga muthenya ucio akerwo thikiria kwina ageni wewe kale wale na ndukwaria haya wewe mwenyeji na makita na kale kuma aciari yake tondu wage ukamekerenyu agerozi ni aigirwo haria migate ni ageni kiago ikonde njeru ciage ndikare tiro ukiona ta muthuri uko tu thina wa siasa tweha tondu turaria na ndagitari Irungu aturate in economy siasa taici turona ingikiria mieri kenda bururi ucio maita maingire guturia uturagia maru urona atia Kariuki Kabore to Kimuri tukite kumurikai twarie uria kuri niguo ni ndarugamite guku gwitu gwitwo Rangata na ona kuno twarehirwo kifaranga giki gitagwo gia computer na ndina cira igoti-ini gitagwo petition kuno thitangite uguo ni thitangite no uthitangite mundu ti kifaranga thitangite kifaranga tondu no kifaranga riu twetereire igoti kiari-ini tukwaje next week arafu cira ugituo ground ciaku ciari iko ni njona ko tutigo gwitikiria ukiaria muno iko ni igoti ground icio ni undu aikorwo andu tari akwa maremeta ma agent wamahirwo riria magiriro makinye haria polling station ni magiririo gutonya kuma thaa 11 nginya thaa 4 cia kiroko muhinde ya gutara magitonya thaa 4 ndungimenya ni ategwa thiite na mbere na magiritio across the board no na mareketwo matonye ni akifaranga uri weho gitini wakigwa koguo tundu tatu ro magatwe kate wa petition toni githigio mathigi ithuothe kana ate koguo we ndwaira mathigi ndoria andu aria maguthurite muthie we wathire igoti ye demonstration ye ndathire igoti hari uhoro tondu turakiona twi thiko-ini iria 14 nginya mwezi 20 na mungethaniro twakigua makiuga ate amwe makiuga matiri igoti-ini no warora ikundi ici cia mungethaniro ici cia tugaga na maiko tucietaga iria cietaga ni ira tetera ihoto cia andu tondu matikoragwo maturitie urona atia na hi kuhitithio kwa president haria iri ni ati ruri witu
betereire gutura maru no tuite maru tiare waria na ugawa economy kana mwena wa economy meri tada tu yetu kete tuoro America da meri tada tu economy egi krukanazi utuka yene recession. That's number one. Right. Nari ugirora uno ugirorera nero bino itu onora maudu mataji tamawira tari ugutiri wanyita kondo makire customer wako arokire kujita kiroko nimda menya ushino uhera cyane cya koirio daba gwikatia kumuturije maru twabe turute wirosyo bere hayitikete dikinya oti jamu nira wetu de customer ni dio ran todo gwetera rusyo todo no koro na customer ngari ukari doe customer ngari ngari ogika no 2018 ubu no utarie na kaurwa kare heto ni do agushe ngero ile toteti politics na mahari ile ni ati ubu kura to ididio on the 26th of October utiri modo we maido utaneo nera nebete kitine kwa na githurano ka gutiari igutire githurano wale wera wa wana yakinya hado mudo akugatiriri digiria wana igwa ndo makiga bora wadi mugethanyo digiria wana aiko kinkere githurano niki makaunti magi utie na githurano na niki andu aria meumiririe guthurana mataiga na gukinya haria magikinya netha tuge kweri kora na githurano tondu we ungirora no wana wale wa mundu ugwito Chebukati wana wale wa IBC ni made on the Supreme Court in a very powerful decision makiro conduct a fresh election ugu ni kugatia kyutani muguta ore no akiri ha kana bado no to ya ora lege magiriro gwikatia gucoka haria mwambiririo mwajira ki kindu gitawo nomination nomination oga ciegikiro uti nomination yekiro nigigo tirere ya Justice Odunga yarugamia returning officers atumatiga na kwandiko wira ina na njira yagireire makiro macokie cirariko koto wapili acamanirie no tuku igikatia iki karwa cirocio na riu ni turarikirie kumenyithio ati jaji umwe jigware Malindi no cio giare nako kure kugi ati gwituka ni macamania na gutiri gucamania macamanirie na igoti tokon macamania na Skype ahe gathithie maundu ma Skype maundu atirado sira wabungite ngigeto ikare onu tokon ni ma ya kire Skype teknolojika ona togitwa ni magicamania na Skype sheria igoti itigomanaga itetito niki ni mundu witagwo petitioner wewe mundu binafsi you have to petition the court ati wewe uthi kuigoti uge dina gathina karathumbura ha ni ho ndirenda mwike atia mutogorie gathina akamumenye ure muto ciro uyu hatiari mundu ucio wekire atia wa petition igoti koguo gucamania kwao is illegitimate no kamenya riu no kudarerie kaporeri IBC yana thina uriku na yo ne atwarire maratari itire utoimirire wira wa wana wale wao ni IBC kani aria marega wana wale mwena wa IBC tondu kiu nikio tume eheto wira waki wakurugamira ithurano na Supreme Court ya merire a fresh election ukona ni maracabithia ritwa ria mundu to ugwe to saira jirongo no matiragazetie ritwa riake technically how hena thina kogo todo ndrona karuti kariogereire ri kugoro na mweri 20 cira 6 okay kogo mweri 20 urona itwere gathi ata wa cira wa ciro itwere igoti ndungihota gu predict number 1 todo nitwaikarire thiriria riri toriko mane ukiona gutiere naki matiga no gikatia gucamania na wira ucio njigua warutiro no tuku kuhakikisha matigukinya quorum riu hakinyite haruta hauwe ndungimenya kana ningi mundu nginie kuratho kande kuratho
tondu kungituika riu no gutie jaji warathiro Justice Mwilu ndereva wake athitoi na niwe ahetwo ni thirikari to bahati ndakiriho kana no ko message atuma kuri we ndona no chamani na mekora mundu yitu no kira hau no hoi hau no guno ningi hetu undu tukoretwo tugiho na mbere ukona ona mundu wa ruriri rwitu auga ha hena ki ha hena nganja ure ndirona herekeire ni andu haceke na no muhaka ithuĩ tũrĩ andũ tondu article 2 of our constitution katiba yugĩte atĩ ithuĩ no twĩyathe andũ aya tũthuraga tũmathuraga on a temporary basis matũtongorie no hakinya handũ tũgacokera harĩa nĩkĩo ĩtagwo election tukamahe ningĩ kĩ another mandate no he hagikinya handũ haceke no tuweki that power to it belongs to the key to the people dora to participate in our people's assembly we agiko kwaria mane gutwika ati riu mundu ni upa dora to tana na people's assembly nenda twiki ati riu tondu na matijisite ni dona na DM akira dukogu heka gamutiriga nenda tuikirie na arua tugicoka ri tuke tukiuranagia ciuria ici ndito endo igua uhoro no ka jerie ni tabarira ya Kimuri muthenya umuthi tukirora itua ria igoti tugeru guku thiini wa bururi na uhoro ucio na makinya macio magwitwara petitions ni manjireirie na twathi tukiuranagia kumanagia na haha ri ni ationgi wagiru no ukorwo gika ni tabarira ya Kimuri tuikerie tucoka